Ja sam Herudin Solak, predsjednik asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Asubih je za mene jedna velika životna škola, ali prije svega Asubih za mene predstavlja porodicu. Ja sam Brkić Husein, za mene asocijacija predstavlja povećanje kritičkog razmišljanja, općenito povećanje mog mozga na veći nivo, tjera me da shvaćam stvari koje nisam mogao. Pozdrav Raja, mi dolazimo iz lokalnog tima asocijacije srednjoškolaca u BiH iz Travnika, te Asubih za mene predstavlja uspješnu omladinu koja odlično radi svoj posao, kao i odlično rukovodstvo. Ja sam Lila Čolaković, koordinator lokalnog tima u Mostaru. Za mene asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini predstavlja jedno veliko životno iskustvo. Ja sam Lila, koordinator lokalnog tima CAZI. Za mene Asubih predstavlja nadu za bolju budućnost svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. U Asubihu sam već 2 godine jer smatram da je to idealno mjesto za upoznavanje srednjoškolaca iz svih krajeva vaše zemlje koje će vam pomoći da ostvarite svoje ideje. Ćao, ja sam Ali Tinar, koordinator lokalnog tima Brezar. Sretan rođendan Asubih. Pozdrav svima, ja sam Milica Šljivić, član upravnog odbora asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Za mene asocijacija predstavlja jednu veliku porodicu koja okuplja sve srednjoškolce u našoj državi. Srećan ti rođendan asocijacije. Ćao, ja sam Milica Brkulja, PR menadžer lokalnog tima Asubih Šipovo. Za mene Asubih predstavlja borbu za srednjoškolska prava. Lokalni tim Gradiška od srca želi srećan 6. rođendan asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Ja sam Mira Puca, dolazim iz Brčkog i za mene Asubih predstavlja mjesto gdje možeš da upoznaš i da sakupiš sve srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine i da zajedno rješavamo problema koji se nas tiču. Asubih kao organizacija i ne samo kao organizacija, već nešto više od toga, jeste jedna sama svjetla tačka u tami, simbolizuje slogu, odnosno ujedinjenje srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Ćao, ja sam Harem Kanurić, koordinator lokalnog tima Zenica. Asubih je za mene uradio mnogo toga, kroz njega sam se formio kao ličnost. Želim zahvaliti na tom mjestu. Ćao, sretan rođendan. Za mene je Asubih prije svega asocijacija na Bosnu i Hercegovinu, na mladost, na buntovnost i na beskrajnu kreativnost. A lično za mene predstavlja početak jedne prelijepe priče koja i danas traje. Ja sam Nedžad Kamenca, član upravnog odbora Asubiha. Za mene Asubih predstavlja najbolju odluku jednog srednjoškolca. Sretan rođendan Asubih. Sam Nihat Farhatović, koordinator lokalnog tima Goražde. Za mene Asubih predstavlja dom svih srednjoškolaca. Sretan rođendan Asubih! Ja sam Džim i Asubih je za mene druga škola. Ja sam Pero Renilović, koordinator lokalnog tima Novi Grad. Neću biti tih. Prijateljstvo je za mene Asubih. Ja sam Rijana Jusufbegović i za mene je Asubih najznačajniji izbor u mom životu. Kroz rad u njemu svakim danom postajem zrelija, perspektivnija i aktivnija mlada osoba koja veoma dobro zna šta je ono što želi mijenjati. Ćao. Asubih nije samo moj posao, Asubih je dio mene. Moje ime je Samira, ja sam koordinator lokalnog tima u Banovićima. Za moj tim i za mene Asubih predstavlja nešto sasvim novo, tako da se mi nadamo dobroj saradnji i dobrom druženju. Ćao! Asubih mi znači mnogo. Ponuđuje mi mnoga znanja i vještine koje inače ne bih mogla da steknem u formalnoj instituciji kao što je škola. Happy birthday to you, happy birthday to